Danas ćemo pogledati jedan avanturistički triler iz 2014. godine pod nazivom Smeće. Film počinje na groblju u Rio de Janeiro, gde čovek po imenu Jose Angelo sahranjuje svoju ćerku Piju. Kada se Jose vratio kući, stavio je ključeve, fotografiju i još neke stvari u svoj novčanik. Samo trenutak posle, policija dolazi i provaljuje u njegov stan. Jose pokuša da pobegne, ali biva upucan u nogu i sateran u ćošak. Zatim on baca svoj dragoceni novčanik u smećarski kamion. Nakon toga kamion stiže na lokalnu deponiju, gde upoznajemo siromašnog dečaka Rafaela i njegovog druga Gardoa. Rafael pronalazi novčanik koji je Jose malo čas bacio. Zatim, dok Rafael i njegov drug odmaraju, oni podele novac koji je bio unutar novčanika. Takođe, u novčaniku se nalaze razne stvari, poput lične karte, slike životinja, ključ i tako dalje. Dok u međuvremenu Jose biva mučen od strane policije, koja ga propituje o sadržaju novčanika. Jose odlučuje da ćuti i na kraju biva ubijen od strane policije. Nazad na deponiji, Rafael želi da poseti crkvu i želi da se zadrži malo duže. Rafael onda ima mali razgovor sa svojim tutorom, Olivijom. Nedugo zatim, Gardo se ponovo sastaje sa njim. Gardo je iskoristio svoj deo novca da njemu i Rafaelu kupi piletinu, jer želi da imaju obilan obrok večeras. Ubrzo policija pod vodstvom Frederika dolazi na deponiju u potrazi za Joseovim novčanikom. Frederico nabasa na Gardoa, koji je tražio da bude slikan. Gardo upita Frederika zašto je odjednom toliko policije došlo, na šta mu on odgovara i objašnjava da su došli zbog izgubljenog novčanika. Takođe napominje da je novčanik jedan veliki deo dokaza. Kao nagradu pronalazaču novčanika, Frederico nudi nešto novca. Kada je Frederico pitao za njihova imena, Gardo se predstavio kao Rafael, što nam govori da Gardo ima nešto u planu. Naveče, Gardo savetuje Rafaela da preda novčanik s mesta, da bi oni dobili nagradu. Ali Rafael odbija govoreći da je siguran da postoji nešto vredno unutar njega. Zbog toga je policija bila voljna da dođe na đubrište. Prema njegovim rečima, što duže nema novčanika, naknada će biti veća. Tada Rafael poziva Garda da upozna svog starog prijatelja. Rafael i Gardo idu u zapuštenu kanalizaciju. Unutra susreću čoveka po imenu Gabriel. Rafael traži od Gabriela pomoć da pronađe vrednu stvar u novčaniku. Gabriel im je pokazao ključ iz novčanika i policija je verovatno to tražila. Gabriel je želeo da sazna da li bi Rafael podelio njihovu nagradu podjednako. I Rafael se konačno složio i pristave. Sutradan su njih trojica krenuli vozom da stignu do grada. Prošli su kroz prolaz do jednog mesta, ali su im put blokirali nasilnici koji su kontrolisali to područje. Pošto nije imao novca, Gabriel je predao svoju ogrlicu, tako da im je bilo dozvoljeno da prođu. Stigli su na kraj hodnika i očigledno je put bio prolaz do železničke stanice. Gabriel je rekao da je ključ iz novčanika verovatno bio ključ od ormarića na stanici. Nameravali su da otvore ormarić, ali je bio na dužnosti policajac. Gardo je preuzeo inicijativu da odvrati pažnju policiji i pretvarao se da je džeparoš. Policija je počela da ga juri. U međuvremenu, Gabriel i Rafael otvorili su ormarić ključem. Unutra su našli belu kovertu. Oni su odmah pobegli, a za njima su krenuli i neki ljudi. Konačno su uspeli da pobegnu i ponovo se sretnu u vozu. Gardo gleda u kovertu koju su dobili. Koverta je bila upućena zatvoreniku po imenu Joao Clement. U zatvoru su takođe pronašli pisma i fotografije Josea Angela i njegove ćerke. Iza fotografije se kriju tajni brojevi. Ukratko, stigli su u kuću sveštenika po imenu Juilliard. Tajno koristili su računar pastora Juilliarda i potražili profil Joao Clementa. Dok je bio u dnevnoj sobi, Gabriel je pokušao da skrene pažnju Juilliardu i Oliviji. Iz Google-a se saznaje da je Joao Clement bivši advokat koji je kasnije bio zatvoren. Iz nekog razloga Rafael tada štampa podatke o čoveku i oni beže odatle. Dok je na smetlištu, Frederico nastavlja potragu. Naredio je smetlarima da potraže izgubljeni novčanik, ali novčanik nikada nije pronađen. Frederico pita dečaka o Rafaelu i Gardu, ali dečak kaže da danas nisu došli na posao. Uveče, Rafael planira da se sretne sa Joaom Clementom sledećeg dana, ali neočekivano, policija je kidnapovala Rafaela i odvela ga odatle. Gardo i Gabriel, koji su znali za to, odmah su to prijavili svešteniku Juilliardu. U međuvremenu, u Mirnoj ulici,
Rafaela izvode iz automobila i udaraju mu glavom u auto. Policija je tražila od Rafaela da mu pokaže gde je novčanik, ali Rafael je ćutao i nije želeo da govori. Frederico je rekao svojim članovima da pokriju Rafaelovu glavu i onda ga stavljaju u auto. Ruke i noge su mu bile vezane. Policija je odmah neoprezno odvezla automobil, zbog čega je Rafael posrnuo u njemu. Na drugom mestu, Juilliard i Gardeau dolaze u policijsku stanicu. Tražili su Rafaela, ali je dežurna policija rekla da tamo nema dece. U međuvremenu, u autu sa Fredericom, Rafael priznaje da je pronašao novčanik. Frederico je tada upitao šta je u novčaniku, ali Rafael je samo ćutao i nije želeo da mu kaže. Zbog toga je Rafael stavljen u prtljažnik automobila, a policija je namerno vozila auto levo-desno sve dok ga nije zabolelo zato što se udara. Dok su kući, Juilliard i Gardeau se vraćaju praznih ruku. Nisu uspeli da pronađu Rafaela. Juilliard može samo da se moli da Bog zaštiti Rafaela. Na mirnoj raskrsnici Frederico ostavlja Rafaela. Naredio svom čoveku da ubije Rafaela. Posle toga je Frederico napustio to mesto. Jedan od policajaca uperi pištolj i sprema se da ubije Rafaela, ali policajac nije imao srca da to uradi. Zato je pustio Rafaela da živi i napustio mesto. Sledećeg dana stanovnici su otkrili da Rafael umire. Dečaka su nosili na nosilima i odneli kući pastoru Juilliardu. Počele su da se leče rane na Rafaelovom telu. Nakon toga, Gabriel je pitao da li će Rafael odustati, ali Rafael je rekao da neće odustati dok ne umre. Uveče, Olivia dolazi kući i iznenađena je kada vidi Rafaela i njegove prijatelje u svojoj kući. Gardeau objašnjava da je Rafaela upravo pretukla policija i da mu je potrebna pravda. Gardeau traži od Olivije da sutra vidi advokata, a to je njegov deda. Nekoliko trenutaka kasnije, Rafael je rekao da se seća nečega što je policija ranije govorila o čoveku po imenu Santos. Gabriel je rekao da poznaje nekoga po imenu Santos. On je prljavi političar koji želi da bude gradonačelnik grada. Santos živi u oblasti blizu obale. Sledećeg dana, Rafael i Gabriel odlaze u kuću Santosa. U međuvremenu, Gardeau i Olivia su krenuli u zatvor. Duga priča, Gardeau i Olivia stigli su u zatvor. Policajac je zabranio Gardeau da uđe jer je još bio dete, ali Gardeau je rekao da želi da poseti svog dedu. Konačno, oficir je to dozvolio. Dovedeni su i upoznali su nekoga za koga se ispostavilo da je Joel Clement. Gardeau je dao poslednju poruku od Josea Angela, koje još pamti. U pismu, Jose je izrazio svoju čežnju za svojim ujakom Joaom Clementom. Jose je također rekao da će osoba koja je zatvorila Joaoa uskoro biti uhvaćena. Jose obećava da će Santos završiti. Jose je rekao da će Joaova borba protiv korupcije biti nastavljena. Kaže da ako poruka stigne do njega, to znači da je Jose mrtav. Na kraju svog pisma, Jose se izvinio ako je bio teret Joao Clementu. Dok negde drugde, u kuću Santosa stigli su Rafael i Gabriel. Tamo su sreli jednog baštovana. Bilo je mnogo čuvara koji su čuvali stražu. Gabriel pita zašto je kuća od Santosa tako strogo čuvana. Baštovan je rekao da je Santos upravo izgubio vredan predmet. Neko po imenu Jose Angelo je ukrao 10 miliona reala i doneo druge važne stvari. Baštovan je ispričao jednog dana Santos je imao sastanak u svojoj kući oko svoje kandidature za gradonačelnika. Santos je podmitio zvaničnika da ga izabere. Tada je Joseu dao s poverenjem da čuva Santosov novac i važne knjige u tajnoj sobi. Ali uveče, Jose slučajno razbije Santosov frižider i on više ne radi. Jose je također predložio da se frižider zameni novim. Kasnije je Jose preduzeo akciju da ukrade novac, kao i spisak ljudi koji su primili mito od Santosa. Jose je stavio sav novac u frižider. Zatim je platio kurira da mu pokvareni frižider dostavi kući. To je razlog zašto je Josea toliko tražila policija. Vrativši se u sadašnjost, Gardeau govori Joao o brojevima iza Joseove fotografije. Joao je rekao da zna za brojeve, koji su bili tajni kod od Josea. Da bi ga rešio, za to mu je potrebna Biblija. Ali stražar to nije dozvolio jer je vreme za poseti isteklo. Stražar je obećao da će Gardeau dati Bibliju ako se vrati. Sledećeg dana, Joao je ostavio poslednju poruku Gardeau, da je siguran da će Joseovi kodovi biti rešeni. Gardeau treba samo da sortira stihove i brojeve u Bibliji. Tada će kod biti rešen. Gardeau tada izlazi iz ćelije i namerava da ode kući, ali policajac po imenu Marko ga zaustavlja. Tražio je otkup od 10 reala. Kasnije, ubrzo su svi stigli kući.
Olivia pita Rafaela i njegove prijatelje zašto sve ovo rade. Rafael kaže da je ovo sve da bi se otkrila istina. Onda im je Olivia ponudila da naprave snimak. Oni su sada spremni da se snimak napravi. Na snimku su ispričali sve incidente koje su doživjeli, kao što je kod Rafaela bilo premlaćivanje od strane policije. U međuvremenu, Frederico je primio poziv od Santosa. Želeo je da se nađu njegove knjige i novac. Ubrzo je Santos naredio Frederiku da uništi stanovnike, Rafaela i njegove prijatelje. Nekoliko trenutaka kasnije, policija je došla da upadne u Olivijinu rezidenciju. Frederico je potražio ukradeni novčanik, ali ga nije bilo. Frederico je zatim uzeo Oliviju kao taoca. Policija je spalila nekoliko kuća. Rafael i Gardo su mogli samo da gledaju kako njihova kuća nestaje iz daljine. Tada su odlučili da se vrate u grad. Oni nameravaju da uzmu Bibliju od Marka, ali ne znaju kako jer nemaju novca. Na putu kući vidjeli su stanovnike koji su bili žrtve požara. Stanovnici su jurili da pobegnu u crkvu. Gabriel je ušao u Juilliardovu kuću i uzeo sveštenikov novac. Kada se Juilliard vratio u svoju sobu, video je da je novac nestao. Gabriel je ostavio parče papira sa svojim imenom i tužnim licem na njemu. Gabriel se vraća i daje ukradeni novac Rafaelu. Zatim koriste novac da otkupe Bibliju od Marka. Sljedećeg dana, Rafael je napravio dobro osmišljen plan za Garda. Gardo upoznaje Marka u restoranu da bi otkupio njegovu Bibliju, ali se ispostavilo da Marko zna za njihov plan i on uzima Garda u pritvor. Krijući se negde, izgladnili Gardo je izašao na neko vreme da traži hranu. Te noći Rafael i Gabriel pokušavaju da provale kodove koje je dao Jose. Brojevi vode do stiha iz Biblije, koji ih zatim vodi do nekih imena životinja. Nakon što su ih uporedili sa posterima životinja, dobili su broj telefona. U međuvremenu Gardo je na ulici i rovari u potrazi za hranom, ali mu tada prilazi žena. U tom momentu dolazi policija i Gardo beži s lica mesta, govoreći grupi da beži. Frederico zatim stiže na njihovu lokaciju, ali oni nisu tu. On primeti brojeve napisane na zidu i odluči da nazove taj broj. U isto vreme, Rafael i grupa odlučuju da zovu taj broj sa obližnjeg telefona. Ispostavlja se da je to broj jednog groblja. Kasnije, Rafael stiže na groblje i nalazi trag koji mu govori datum 17. jun, odnosno brojevi 17 i 6. Rafael na groblju pronalazi grob označen tim brojevima. Taj grob je od Joseove ćerke, Pije Anđelo. Na njegovo iznenađenje, devojčica se pojavljuje iza njega. To je Pija, živa, koja je očekivala da će njen otac doći po nju. Rafaelova radoznalost raste i sada ga zanima šta je unutar groba, s obzirom da je video nju. U isto vrijeme, Frederico stiže na groblje i kada Rafael odluči da potraži svoje prijatelje, on uhvati njegove prijatelje i naređuje im da otvore grob. Otkrivamo da se u grobu nalazi ogromna količina novca. Frederico zatim zove Santosa da ga informiše o novcu. Pija se pojavljuje iza njega i udara ga komadom betona u glavu. Rafael zatim uzima Frederikov pištolj koji uperi u njega, ali ne puca. Sutradan se vraćaju na deponiju, gde se Rafael i Gardo penju gore, dok Gabriel i Pija odlaze do sveštenikove kuće. Gabriel je vratio sav novac koji je ukrao i opet je ostavio poruku, ali ovog puta na papiru bilo je srećno lice. Također je ostavio još novca u fioci. Posle su svi zajedno bacali novac sa vrha deponije, gde su se svi okupili, i onda su iznajmili prevoz i otišli sa deponije. Olivia stiže kući i pita Frederika kako su deca. On joj zatim pokaže šta je Gabriel ostavio. Na slici je pokazan i odgovor, a to je da su deca srećna. Uz sve to, Olivia također pokazuje šta su deca ostavila. Pokazuje snimak cijelog njihovog priznanja gdje otkrivaju podlost Santosa i policije. Snimak je postavljen na internet i Olivia je objavila imena ljudi koji su uzimali mito od Santosa. Nekoliko dana kasnije, na plaži, vidimo Piju kako gleda vesti na TV-u. Vidimo da su Santosa i sve umešane uhapsili. Video tog priznanja postaje hit i istina se konačno otkrila. Rafael, Pija i ostali sada mogu da žive srećno. I to je to za ovaj film. Nadamo se da vam se svideo.